ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi bai le vek ule Juni som panga sani som ni panga ni atun tuma chuanin Israel Iran buaina update kan mu theang ang te kan ron tar lang le don ani chuanin hei Iran lampang puan buaya Israel lampang po buai tak mewin an buai ve ani chuanin hei Pakistan lamin Iran lam an thop zia thu social media an ron tlang zar veya Iran po hianin Pakistan nuclear ne hi an riatim Muslim ram ve an niya anin support ton viawani chuanin he Iran lamin Israel fighter F-35 kha kan kap thati in athalak nen lam he an ron tar langa thalaka kan mu hian amaro chu he Israel lampang chuan engma thule hla an nei lova indo la hi chuanin an che chian ang hi an tar lang vak du thin lo ani ole kan kal thui mai online manga poisa lo theina cricket si lo mel riat verole dines karthik le tangia zaman te poninan khel vea iwa in register ringot khanin zathum kha idong thei nga lani hei tunlaya online game si sang sang om towa cricket si adang lam na chu phone pay te google pay le bank transfer mangin a poisa te kha anron thun dona entinan hei games danga hi chuanin inva in register a in bank account in thunzom khan in account na mi check ni khatte po khan lo kat ve theyani amaro chu he games a ero hi chuna secure ma I bank account nen po khan thunzom la engma in kat turang chi kha a om ve lem lo ani ti chuanin hei cricket si mitam takinan khel towa arin tlak zia chu review te po a thavia wani in register ringot khan iPhone 16 Pro kha idon theina chance kha ineyani chuwang chuanin he cricket game si lo khel vela in register khan zathum idon don ba ka iPhone 16 Pro kha don theina mo bu mai chung khan in poisa kha I thok chuak thei dona nu na pom te tan po khel thei vek ani iPhone 16 don theina ani le nga la chuwang chuan cricket si lo khel ve don nia download link chu chuanin hei Operation Rising Lion ti hi kanan siarange Israel Prime Minister Room Benjamin Netanyahu chuan Israel hian Iran nuclear al thuama wanga chiana rap thak lu tuktor adu lova voi tam kan soito min nuai chimih du tute min nuai chimih na turman ru an nei hi Israel in arem tingai lovang tu emaw ti hlum tur che a local chuan dingla che masaro chu tiang chi chu tu na Israel in ati hi ani sakei bak nei angin kan tho chuaka kanin venga ni atile ta cheu mai atul chen Iran hi be ani tur thu exa apos bok ani te taka Israeli te hi hoi senin an intelligence de an sipai thalu tuklo se nuai chimi an ni hial to mai theyani Iran an be na chan bulpui ber chu Iran in nuclear al thuam ne atumna achol san du lo wanga ni bera Iran rama hroi tu in thak regime change thentira du wang po ni in alang tunai a nuclear song bona lama Iran hian ma ason na samai sia US le Iran in biak na pon ra tha achu si lo nen Israel sipai ho tu pakhat chon Iran hian nuclear al thum som panga vel relo te chunga siam theina khop enrich uranium anei to ni in asoibok tin achan dang le chu Iran hian ral thum keng helpo proximilities Hezbollah Houthis Hamas te chu Israel an beina kong asum le pa le ral thum te ne na thlop ta wanga ni Israel le Iran hi rei tak chu direct tak ni si lovin anin dorang to zo kani Iran che dan hi Pakistan in bifir fiak manga India ati boy fo wang do hi ani bermaye IAEA chuan radiation leak ala omlo thu an soya low leak palta se boy thak fu turani IAEA hian radiation leak omle omlo an thli thlai reng ani Iran hian lei nuaya tlang sang nuaya uranium song bol na anei nia hriat ani boka mithiam de chuan heng lei nuai laboratory te hi thuk tak taka an oma wangin fighter jet manga ti chiata harsat an rin thu an soi Israel in US ne na bunker booster bomb kesi singkat sangtum chuanga ritman adil na chu ala phalsak lo ni in report ani ya e bom hi lei nuai target beinam pi ka siamani Israel hian Iran lei nuai laboratory ati chiat lo vek lo chuan Iran thin rim hian nuclear al thuam siama man mo sau theya asiam zowa Israel beina na mangdu mai om mange ti chu mithiam then khat ngai dan ani o he Israel ram hi ram ter te an ni mizoram tiat long te hi an ni vea chuwang chun Iran hian in nuclear an nei ani chuanin Israel hi an nuai chibit du mai ang ti hi
khovel mi pui tam tak ngai dana ni achan chu muslim ho hian juda ho hi an ho em ani mo chu wang chon Israel che na hi dem hlei thei an ni big lovani mo ne tur chuan khoi ma saka ngai tin an dam kho chuanan chuan Iran nuclear siam tum na hi an ti chiat ve nge ngai ani sangkha zakwa somsari pakwa malama Iran nuclear buai pui thu Iran hi kumsangkha zakwa somni panga atranga kumsangkha zakwa somsari pakwa thlengvel chu Pahlavi dynasty of na nuaya an oma hemi hun sungen Iran hi nuclear thiamna amel hriat tranani US in Iran chu nuclear thiamna manga electricity siam thei turin le research ti nana mang turin alo trampui to thina US Iran ne na nuclear thiamna man tangkai dan hriat tir tu masaber ani kumsangkha zakwa somnga pasaria khati laya US president DRICK Howara policy pakhat atoms for peace nuaya Iran le US son ral thu mata ni lova nuclear thiamna man tangkai na lama thodun na thung an ziah ka atom for peace in ram re thei jok ten ral thu mata ni lo power siam chonan le tul danga nuclear thiamna an man theina na ruwa manani baka US in kolur laya lam tang azon na man ruwa pakhat ani US kha nuclear fuel training laboratory man ruwa te Iran kha apeya kumsangkha zakwa somruk pasaria in zirnana mantur megawatt nga pechuak thei nuclear reactor Tehran research reactor TRR chu Iran chuan US puina in anei tamayani hei baka hian Germany company Kraftwerk te puina in Bushehr nuclear power plant Iran chuan adin le a nuclear reactor pani nei tur ni in pakhat po an sakzo ma in Islamic Revolution kha achuak ta a mase kumsang ni som pakhata an zo ta tho ani ramdang te puina mai baka an hroi tu sa Mohammed Reza Pahlavi khan kumsang zakwa somsari palia Atomic Energy Organization of Iran AEOI chu adina nuclear reactor somni uranium enrichment plant le fuel man chu process na te din atuma an sa khan oil and gas aya nuclear energy mana an oil and gas te chu thon chuwa hral chuwa thung adu ani khati lai khan khovela oil lai chu zong atanga 10% vel kha Iran ramatanga lai chu ani ya oil le gas nga ram an ni Iran hian heti hun lai hian dambo chelovin nuclear thiamna man tangka ya tumani sangkha zakwa somsari pakwa Islamic Revolution nuwa Iran nuclear he revolution hian Iran ram chu athak danglam hloka Pahlavi dynasty chu paithak ni in Ruhollah Khomeini chu hroi tu thar supreme leader alo ni ta a kumsangkha zakwa somre palia tanga kumsangkha zakwa somre panga thlengvel kha chu an hroi tu thar Khomeini chuan nuclear program chu Islam lo riaw hriat na anei ve Iran nuclear program na thokram dang mi le Iranian tam takin Iran an chu san pha ani US ne anin lai chi na akholo chawa Israel po an hota tual bok e supreme leader hian US chu great satan tia kowin Israel chu little satan na ti bok US puina tel lo chuan an nuclear program po chu chol lai lo ka ngai ta ani US khan Iran pui tum tu chu shem sheka avo zela US ne nan thodun to lo ta ka chuan Iran chuan China le Pakistan te abela mase US chuan Iran in Pakistan le China pui na nuclear reactor anei bel tu tam tak chu ati thuan op thei ani Iran chuan US in a khuakir thei lo tur tho puya zong ruaya kumsangkha zakwa somre pasaria nuclear ral thum siam na man uranium ti tamna lak thran na tur kho centrifuge anei le a hi khoya tanga anei nge chiang fek foka hriat ani lo na chungin Pakistan nuclear scientist AQ Khan le atho puite atanga ani rin ani bera AQ Khan hi Pakistan Libya le North Korea te nuclear program po atho lok le a hriat ani tun nai le tuna Iran nuclear din mun kumsangkha zakwa somkwa kumchanulam sang ni kumtir lama Iran hian nuclear ral thum siam tumin project amat akal puitana International Atomic Energy IAEA chung kumsang ni som pakhata report chip chiar takti chuakin project amat noya Iran in nuclear ral thum siam le siam lo ero achiang fak ta chuang lo kumsang ni som panga khan China France Germany Russia UK le US te chon Iran deal anti mai joint comprehensive plan of action JCPOA in remna an ziaka JCPOA nuclear chungchang Iran zom tura siam chu Iran chu anapoma kumsang ni som pariata US chu JCPOA atangin ai nugdoka sang ni som pakwa Iran chuan JCPOA in remna bo chia in adu danin akal le ta ani kumsang ni som pariata Israeli Prime Minister Netanyahu chuan Israel spy 10 Iran nuclear be bom le kapoimo da na mun warau san dap thu soya
project amat alo ngei thu a chiang le zualani heta Israel mu chuwa chon Iran hian nuclear ral thuam panga siam alo tuma mun sang sanga te satum ani ome mani loka IAEA chuan Iran hian nuclear non proliferation treaty NPT abo chiat ngei thua puang bok Iran hian kumsang kha zako somruk pariata NPT hi assign ve ani tundin huna Iran hian uranium zahi somthum panga na sa taka enrich to khitfim to te poti ilake si zali vela kolni in IAEA chuan a reporta duhna thlathum chungin 15% fel zetin Iran enrich uranium ane izati apun thu IAEA hian a soitel bok he hian Israel atilau thong thar ani Iran hian in nuclear an nei ve vai chuanin Israel hi an be ngei dona juda kho hrim ania tim muslim ram hi chuanin nuclear hi nei lo se adu ani tunai kan Israel intelligence te chuan Iran hian nuclear ral thuam asiam mek ti an fin fia thu an soyani he in dona hi tlang kang tu rei tak in mung mek dorman volcano rampuak chuak ta ang hi ani bermaya etia Israel acheta mai hi amak lem lo Iran hi tlom vatura da ngot chi po ani lo mai the Israel beinan kum tam tak chung chu drones cruise missile le ballistic missile a check khol to ani ballistic missile te cruise missile Russia siam te pon nei vea Turkey siam drone te po an neya an tlom mai hi chu arin ombik lawani Middle East da US air defense system that le patrol te po ti nun anita a helai US Navy te po Israel champui turin anin siam remmek US Navy indolong destroyer USS Thomas Hanner chu Mediterranean tui pui kho chaklama tirania helong hiam ballistic missile kap theyani destroyer dang pakhat po atul huna man thei turin da ani atul chuan US and Arabian Sea longlian USS Nimitz tuna Indo Pacifica ommek le USS George Washington Japan chu santo te po Carl Vinson pui turin an tirlu thei ome Arabia Sea hian aircraft carrier longlian Carl Vinson chu aumsa heng longlian a hian F-35 fighter jet te da ani Disuanin hey Israel Iran buena hi are mai melova Iran in nuclear nei atum vetlata Israel in nei turina du silova abuai tha khop mai Iran in senior general pani an chan belle niki heli in Israel fakle Israel airstrike ati hian Iran general le nuclear scientist som pariat Israel kuta anthi ti na anita UK Prime Minister Keir Starmer le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te in biakna Starmer an UK in Israel hian mani inven na turin dikna ane Iran nuclear program UK inangai poimo berani ati former US ambassador to UN Nikki Haley in Twitter Iranian regime ten kumtam tak an process te an vol lian kan en rei to lutuk UN agreement zong an bo chet na ne nuclear program an kalpui debt to America and debt to Israel mantra an kalpui rei to lutuk Israel and Iran nuclear nei thei na ti top tumama an lakhi an ti tur dik takani ti in Nikki Haley hian in a soive ani China UNSC UN China envoy fu chongan Beijing in Israel in Iran thunei na ven himna le ramri abo chet na adem thu asoya indona na sa jok le boina ti pun kan do dal UN Security Council emergency meeting China chuan Israel thilte kai hnoya wanga hong poi taka thlen thei dan turangai tu le atia he biala masona na sa tak ommek ti thuan optuma Israel hi apu ani Iran chuan Israel a changlet ve thei ti ni zan khan alan ti Israel in Operation Rising Lion mingvo in ni zan masa mai khan Iran nuclear sim na mun le asipai mun poimo Natanz Terans le mun dang engemo jet fighter le drone mangin a bomb ship maya media sang in an report danin Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC commander Hossein Salami Mohammed Bagheri le Iran nuclear scientist chuan vor engemo zat an thini in soyani Israel in Iran abe na chanlet na ni zan khan Iran lamin missile zale drone za chung mangin Tel Aviv le Jerusalem lamkha an kapa an bom ve ani Iran missile drone te hi Israel Iron Dome le US Defense lampuina in poi an khoi tak ma in atam zoka thak ania rampuma ral khel dara ri ruaya mitin mai chon tom himna sel tarampana bom tlale thei thu la tom himna bul naya omri tura hriatir anni Iran airstrike a hian hliamna lutuk lo chu an om venuala chiatna lian tham lutuk ero thenga omlo ni in an soi ani Iran po hian missile le drone za chuang ve in Israel lam hi abeya Jerusalem po an puak dumani engpo ni sela ke ni chon Zionist te hi kan support ma Bible zirtina pom tu te kan lo ni bok ne Israel te hi kan trong try pui an ngai na sa hle ani